wambwiye basi ko agapipi kanje wakumvise kurusaku ngo mfume ndaguhita ndaguha basi ufume uryoherwa basi ureke kunshaka ku karubanda rega ushobora usanga bararyohewe nawe ushaka kukumva. Banyarwandakazi Barundi kazi, ndashaka kubabwira ko uno mukobwa Abanyarwanda ntago bazi aho ibintu bigeze. Abanyarwanda bamukunda iki kubundi twe Abarundi twikenereye. Abanyarwanda ntago babazi ibintu aho bishitse. Nivo ko mbabwira ibintu aho biba bigeze. Abanyarwanda mwegere hano mbabwira i Burundi birimo biraberayo. Abarundi baraza bakicara hasi bakumva nuza zacu gasiya zacu bakumva ngo melody yagize iki ngo The Ben yagize iki ibyabo nawe ubivuga. Mbonye akarundi muri commentaire karimo karavuga ngo Duma ngo promoting Burundi ngo nkande gaskwere nyoko. We Dumba ngo Duma ngo promote. Ubu rero ugira unyankisha wowe nyimba ufitanye amabife n'Abarundi genda ugira amene amabife n'Abarundi. Karundi nabyo muri commentaire kavuze ngo Duma ngo promoting Abarundi nkande ndashaka kukubwira ko nta mu promoter w'i Burundi wa mbere ubaho nka Dumba. Ni jewe i Burundi mu promoter wa mbere w'i Burundi. Okay, okay sawa wako like it or not. None Dumba imyaka uzi Sharone canke umwanya Sharone amazimisa akora umuziki. Rero niba hari akarundi reka manze mbwire Burundi bwo bwose bwibaza butazi Dumba wari we. Niba hari akarundi akariko kose kibaza ko Dumba atari uwi Burundi adapromoting Abarundi gaskwere nyoko. Niba hari umurundi kasubiremo, niba hari umurundi wibaza ko Dumba iby'i Burundi nibimurara muri coding ibi bintu. We Dumba utaneranya n'Abarundi ndagusabye. Oya umurundi wese yibaza ko ibintu by'i Burundi bitaraba Dumba uragaskwera nyoko. Dumba basi babarire basi bageza oya nanga ibintu by'ibirundi ibintu byikije n'imipaka bagiye kwifungura kwanza none ho nzaza imipaka uzotambuka n'amaguru ndi muri hotawi wawe none nzajanza kuri street z'i Burundi mbatuke mu nda mu mazi imipaka bagiye kuyifungura. Mvumbwira nzi ndaguhe basi ufume basi utanga amakuru y'ivyuzi kuba ko nabwo ushobora guconfirminga yuko ariko kabasambuye sivyo atana kurumviriza. Abanyarwanda ngomba ko Abanyarwanda mu ntegereze mbabwira ibintu birabera i Burundi. Benya Niba uzi indirimbo bwa ngo nibisanze abanegeze numva gusara ayiwe mbandanyiriza mbandanyiriza nibisanze abigeze numva yi playing ufite hano we playing gira just numviza ababono man umunsi yazanye Berisima ya kabiri nzomuririmbira Berisima umwanya munini ayiwe iyo ndirimbo ngira ngo murayimba byagize ubundi burimbo ntibura trendinga yashatse kuvugira ku ndirimbo namwandikiye imunanira kuririmba imunanira kuvuga ubundi we love music bashaka ko dusubirana bafume babimbwira mfume ndamanaginga kukurana yuko byabana. Aha Alvin Smith arahageze. Alvin Smith ndiko ndabwira buri Murundi nawe nimba urimo Alvin Smith nawe ndashaka kukubwira nimba hari umurundi wari wese Alvin Smith nawe ndagushizemo. We Alvin Smith ugize ikintu uvuga inzi cyo nagukora inzi igihano cyawe cyambere ndagenda kwenda umugore wawe ari yotawe. Alvin Smith ukakaje we mfise igihano cyawe cyambere ndagenda wotawa ndi hafi ngaha njye nende umugore wawe. Ntabizu usaba ntabizu nabi. Niba hari umurundi wibaza ko Dumba ibintu by'i Burundi bitamuraba umuziki w'i Burundi utamuraba aragaskwera nyine. Ariko navuze ngo babwire na Samson yatinywa yazize agapipa. Voilà so nta gitangaje kiri mwako nje tuma navuze Dumba reka kuba ushaka kugira ibintu by'amanuzenya by'amaze sigurira Abanyarwanda. Reka maze sigurira Sharone je basi ndafise byemvuye mu biti ndafise nk'ibihumbi 8 canke 5. Kamaze sigurira Abanyarwanda rego ibingibi Abarundi mushobora gukurikira mugabe ibingibi ni iby'Abanyarwanda kugira ngo mumenye ibirimo birabera i Burundi.
uwo muhungu ngo nibisanzwe aho bigeze nje numva nondagutsara ayiwe niwe ufite hit niwe ufite wanjira gusura uramu free single ngo genda kabisa be free duhamagare madamu gatonya abantu muri Ottawa mufata amagambo mvugiye kuvugira kuri abantu muri Ottawa ndakubujije jewe isaku ngizo sinazikunda ntizigiye abantu muri Ottawa mu screenshotting mwohereza umugore wa Alvin Smith ngo byararanje dore comment barayipiniza none umuhungu ngo wa Berisima ngo nibisanzwe ndaguma ndirimba erego ucya mwiza wandetse numva ngomba reka basta kuririmbire jewe sheri kuko jewe aho ririmba banza gushimire because sino mustar baby yo bitaba wewe aha bari baranze bari Smith bari baranze kuguha hit ngo ntibisanzwe ngo aho bigeze numva ngomba kudaya ayiwe nkukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma we dumba anawe mama we ayiwe mama we gezaho mbandanye uwo muhungu witwa Fernando iyi ni story ngiye kubaha muri coding mutwe kuri Facebook zanyu ayo nayo baguhaye nteri nkuru shashe muri mwemwe muri coding ubu promoter bw'Uburundi bwo kuri Facebook muri he nabwo buraho ngaho bwame na data bufise buba buri ko ubu buntu twibwirira abanyarwanda rata kandi reka nibwira abanyarwanda ariko niba hari aga promoter k'Uburundi karimo karikisha ngaha nyita Cedric ibingi bishobora kwifata ejo bizatwika n'abarundi bazayimenya uwo muhungu witwa Fernando waririmbye Berisima yari ari muri groupe bitaga ngo We Love Music afitemo n'ubundi witwa Gusto iyi story ni y'abanyarwanda abarundi mushobora gucaho kwera mwebwe murabizi ibi nibo ndabyibwirira abanyarwanda recap kugira abanyarwanda bamenye ahantu tugeze Burundi Burundi abanyarwanda ndashaka tumumenya ahantu tugeze Burundi uwo muhungu waririmbye Berisima yari muri groupe yitwaga We Love Music groupe yitwa We Love Music abantu umunsi umwe bajya kubona bataranakubita hit umunsi umwe bajya kubona abantu barasenyutse ntago bakiri kumwe umwe bamwita Fernando undi bamwita Gusto abarundi bose bakavuga ati mwabaye iki ariko rero wari wabona munyegere be urugamo ko rwotsa wari wabona abantu bari kumwe mubabona ko bafise impano noneho batandukana buri umwe agahita asara abahungu batandukanye icyumweru kimwe abahungu batandukanye wapomema ntibafise n'impano zimwe umwe akora ama melody undi nawe arandika nje tuma nuno muntu bavanye umengo bari lost ukuntu abarundi banyarwanda uko niko kuri murabizi ko ndumva ko nyine ntajya mbeshya ababwira ibyo bakubwiye sheri nayo nkuru ndashaka ukuri ko kuri abarundi wewe reka rameze abahungu batandukanye nk'uno munsi kadramati murabona kadramati kandi kagufi kariya kadramati kagufi niko kari gafite hite ngo itamporize kadramati kari karasajije Burundi na itamporize ahantu ngo dramati ko no musari abahungu baratandukanye nk'iyi semeni Fernando asohora icyo kiberisima shahu Berisima yabaye dumba wowe urana kuri mu promoteur wa Bure urabeshe first of bavanye asora indirimbo yanje yawe reka okay mu mwanya muke yasohoye Berisima batandukanye oya Berisima ya kabiri okay yasohoye Berisima bagitandukana Berisima ari mu ndirimbo ebyiri yasohoye Berisima bahiti ubu ni igize miliyoni zingahe standard ungira hafi wa wundi bari babiri wa wundi nawe akora muri groupe uwo bita Gusto nawe atangira akora aririmba indirimbo ze nawe Gusto buri ndirimbo aririmbye ni miliyoni
Dramati ntabwo akivuga i Burundi guys. Kariya ka Dramati kariya kaboro kagufi kariya kadafise indero. None Dramati kadafise indero nawe kagitwika i Burundi. Abantu barimo subyanje bimunanira gufata sheri none babifashe neza ko barusi bakomeje kuri hit. None ndashaka kubabwira ataba abahungu gute babonye hit. Abarundi bose baravuze ataba abahungu ninde ubaroga. Agapipi uwo mukobwa igituba cya Sharon ndakenda mama. Agapipi ka Sharon naguva muri Canada ntakweze sheri impadres utanga ngahe bamenye muvuga amafaranga ureke kunyararariza ubuse jump menza ndaguhe ico ona niyo bamamariza umuntu at least ngo iyo wendanye na Sharon ibintu byawe byose bica bitungana. Yewe kidagwa hite no wambwira ari iki Ferdinand agenderaho niba atari umusundi wawe icyatumye Ferdinand erega n'abarundi kera baraciye umugani bavuga ngo inka yirabura niryosha amata. Inka yirabura niryosha amata. Nukuri kwimana kuba Ferdinand yaryama na Sharon na gusa yaryama na Sharon abahungu bafite hit utamenya aho zavuye. Abahungu ni babi agapipi ka Sharon basi ndeka basinzeho ndakubwiye abantu bararoga nzoze ndaguhe sample basi mvume ndaguha sample abantu bararoga nk'ubu wasanga atari ivyo uri ngaho uri kuremeza ibintu ngo basi sheri wewe wifuza ngareka tuve ngaha twanditse igiciro sivyo ngomba kukwenda genda ntegezwa kukwenda bebe uzubukere vize nukuri mbwira ngahe mbwira shange neza nuva ngaha naje natwaye kumugisha mwana wa mama yo akora koze kunyi wajya bujaye nije nabaye hit nta hari undi wabaye hit hari undi saga pipi kawe uretse Ferdinand na Guso nabahe bandi bahungu wahaye Burundi ndaguhe liste oya abandi ashobora kuba atari bo urebe ibintu bashitseho shaje abahungu bose twakundanye bose barateye imbere kwera tinya ko na wa munsi wampaye akabizu kwitama ntuzi ibintu yenge kuronka what you rose ubu ndakubwira ku kabizu kawe kitama nkasku wakwenze karabaye yo wahise uranga amafaranga buretse gato ongera unume mbanze mbabwire musora kuvuga ngo iyi nkuru ntabwo ari ngewe ibintu byanye nuko mbivuga umukobwa ni umudiaspora ibira muri Amerika muri Washington abamanutse hasi agiye Burundi ashitse Burundi asanga ubuhungu buraho ngaho ibintu byaranze ka Ferdinand na Gusto bari ngo muri We Love Music ibintu byaranze arabareba sinza ahantu bahuye ese mwahuye gute ninde wabakweretse ariko none wase ufise amakuru we wari kuranga amakuru reka nkubaze reka ndakubaze ninkubaze umbwire wiyo no wabaye manager wa We Love Music wiyo no sha ivyo byo ndabifite n'icemeza kwe nanabereka n'ibikorwa wabaye manager wa We Love Music sibyo waraba managers Ferdinand na Gusto byarabyemeye abahungu abatangiye kuba managing umukobwa abatangiye kuba managing none abahungu hari geto baryamamo baba mu Buyenzi baba muri kayite yitwa Buyenzi ni nko kwavuga Nyamirambo mukubita ya danje mukubita umwice ya danje yo mu Burundi ngo bamanagize none ngo ka Gusto ngo akwitwa Gusto ko muri We Love Music ngo hari ukuntu ngo kasaga neza ngo kamurabira neza buhoro Ferdinand arimo ararodinga Ferdinand arimo ararecording buri bwo Ferdinand agenda kuri booth kugira kuri urabona ko kundi bashyira amatu akagenda kuri recording ewana uyu manager asigarana na Gusto hararimo arashiramo intoki nyuma sha Gusto ubundi afata umwanya munini wa recording urumva nubwo twashaka nka dutanu twari kudukora ibyo ndiko ndavuga ngira ngo murabyumva ko ari karabihamye
hariya Fernando ariko ararekodinga Gusto oya yabaga ari ayo hano inyuma n'amatara atandukanye umwe ari faso nari Gusto yabaga yicaye mu ntebe za mubaze nuza ejo bundi nari ndimo ndabaza Endomike arambwira ati nibyo byabo ndabazi ndavuga nako ubu na endo gira umusiramo nakori naramubazi ukazana endo jewe utuza nakori naramubajije nakori je naturagira beef oya nakori naramubajije nakori aba producer bose barabivuga ko buri ubwo Fernando yabaga ari recordinga hari ukuntu we inyuma mwabaga mwicaranye na Gusto gucya batazi ibintu murimo hacyaho 2 3 4 5 abana bagiye kwa Fernando Gusto na manager ngo bariko barasohokana ngo bari mu rukundo Fernando ababonye Berisima atari bumuhe amafaranga kubera urukundo uretse rege nkuru wowe uri kurayibara nabi nubwo ari yawe nibyo yize ega janwa numi urumva noneho ukuntu byagenze sinzi ibintu bapfuye ngo no mukobwa yapfuye ngo na Gusto na sheri wiwe ngo aramukubita ngo yaragukubise urumva ari violent kandi urazi ko twoye muri mu mahanga tutarwana yaragukubise ntiyagukubise wiyo no we ko bizi inkuru ya yaragukubise je ndaguye inkuru umuhamagare Gusto azabivuge ko yankubise baragikubise gatubandane yankubise nawe ndaje nkubite bebe amukubise umukobwa ngo ararira ngo aravuga ngo no ngo ngewe ngo ngomba kumwihora umva ukuntu ajyana kumwihora ngo agiye kumwishura ngo kubera bamukubise nijoro iryo joro Gusto aruga ukuntu kubita igikobwa mu nyuma mugahita mukora ikintu cyitwa we making up sex bayita gute make up sex sibyo hagati ya jewe nande dabo na Gusto make up sex hagati ya Gusto na wewe mukora make up sex Gusto ngo arakurangiza ituru yakoze ituru ya mbere arakurangiza irangiye ituru ya mbere zari nka 5 za nijoro ayo masaha turayazi mugabo ngo saa 7 zo mwijoro umukobwa arabyuka gutya arinyabya ubwo turi kuri manager ariko aba diaspora nabo murabesha umuntu wagiye kumanaginga abahanzi ubu uri mu byumba byabyo nijoro saa 10 uri muriru kuva kuri nitwe twaraguze ivyumba nitwe tuba twarakosira ayo mazo ayo mageto urumva saa 10 za nijoro umukobwa wanjye you belong to me 24 hours oh saa 10 za nijoro umukobwa wanjye ahitamo muri cya cyumba kandi dumba wowe ibintu wabikomejera iyo umukobwa wanjye ava muri cya cyumba agenda kandagira gutya agenda kwa Fernando noneho Gusto nawe saa 10 arabyuka Gusto abyutse shaka arafata inyuma gutya Gusto yafashe inyuma gutya yumva madamu nawo hari arabyuka ati madamu uko wari madamu ajya kumva muzika kagatanda kari muri saa moya kagiye ngo wapi Fernando akajya hasi kwita turabikora ngo igitanda cya Fernando n'igikora iki kandagira cyo kuvuza bebe igitanda nena kigwe Gusto gusa yagiye hasi kwita Fernando nta gitanda arafite yumvise udukri ninde wari ufite igitanda naramuri jiji none byagenze gute namwa nyene Fernando naramuri jije nyene umva Fernando aradekonye yambaye ntubavuze ko amara umusogondo umwe umva nyuma y'umusogondo yaratanguye kurira twa turafasha kubera iki ibintu byabaye kera uno munsi aribwo bisohotse ushobora usanga abandi bakobwa barabaho ushobora usanga Berisima ataryoshe urumva cyangwa asanga bari kumwe ntibaryohewe urumva nimba shakashaho nibavuge je shaka kubabera manager encore igaje bimbwira I can manage them again even the body nimba barakunze body yanje bashaka kumwe bimbwega bashaka kundira bashaka kundira kubera ko no muri ntuzenya uretse ko no muri Bible hariho umugabo yakoze imyaka ine muri comment za post nakoze
nuza yaravuze bamwita gute oya mu blogger wanyu bamwita gute Landry promoter muri commentaire yaravuze ati urimo urashaka hiti urimo urashaka base ibyo bintu urimo uravuga nta base jewe na naravuze ikintu kimwe I swear bashaka kushira muri base nibafumanye bya kuba nkunda it's okay murakunda base za Sharon oh my goodness mwakunze ibisusu byiwe imbere n'inyuma yiwe murahataka umunahaga pipi kiwe niko kasambuye we love music ahubwo niko kazogarukana n'igitoro n'amatara n'amakara mu gihugu niko kazafungura n'umupaka voilà Bruce Melody nogenda nkamuhaca agenda akaririmba akaririmbo kazokora ku mutima Kagame na president wacu ntagicira yugurutse ku gapipi kawe niwavuze ko kasosa reka nawe ndaje ndaguhe uzokore testimony y'ibyabaye nibyo wumvirije basi njyewe bijyanye n'ukuntu nabonye hiti bari abahungu bahise bajyaho nyuma barangiye kukwenda bombi ni ukuri ko Imana yashaka wawe ndumva ndashaka kubaza ikibazo kimwe ni iki kwemeza yuko ibyo bintu byabaye ariya si amajwi yawe rigari hanze ni wewe uri kuravugana na Gusto no okay neko ndavugana na Gusto dore Gusto iyo voice note barundi muri ngaha iyo voice note mwumvise hari umuntu wayinyibiye ku muntu witwa Nerinat ngira ngo muramuzi ayinyibira muri telefoni ya Nerinat arayinyohereza kubera rero naninziranye n'igikobwa cyanjye hano ndakibwira ati rero ngutaye hanze mama yangu ngutaye hanze ngo njyewe ati takutia kina bati arapiga ndumva wari inzigo jewe nakwisabiye aga promotion kakaririmbo kanje jewe ndakubwira didumba urona barundi ubundi bafite amaranga mutima atandukanye mwega mwe bw'abanyarwanda rukuntu nyene mufise ibintu mukaza mukadudurirako iyo rero twebwe okay ana hari ukuntu je premier barambwiye ngo sinira umurundi ngomba ngo ndumuny'Amerika ngumvugiraho bro this shit is just I really want to talk to somebody called DJ Fernando Chamera Nindabaze you guys okay did you achieve your reka nkubwire baraba kubungu nago bashaka kukuvugisha reka nkubwire impamvu barakunga icyambere nubwo bakwenda ntibagukunda barabahungu bashaka ko ubatwara imahanga barahungu nago bagukunda reka nkubwire impamvu batagukunda wowe uzabahamagara ubungu babwira ati ntiwatanguye kuririmba n'ufite indirimbo nawe baranyimyesha featuring baguha featuring inkande ko bashakaga umusundi kugira ngo batware hanze ubakugiye n'amafaranga nanako twavanye kandi n'abatwaye basi je ntabwo dushime tubatuma ko muri show Domba nizenye yawe meze fo none ko Allo oui bari bampamagariyemo bajya abahungu nango bagukunda bari abahungu bashaka amahera yawe ukuye hanze bakaba barashakaga kugira ngo okay uwo musundi kugira ngo arangize nta ngorane nabyo urumva Berisiba rero kagakyo ando ubugurura siko gusa ntibamenye ko mu gushaka kujya imahanga agapipi kawe kari yarabiririmbye muga yaravuze hari ahantu yavuze ngo beyavuze gute ngo ahantu yavuze ngo yaragenze ngo amajoro n'amahanga amajoro genre ibintu kunda izindi bageni ndi zabo ntabwo bari bazi ko mu gushaka kugira ngo bazane muri hanze muri zando zo muri Amerika ntibari bazi ko umusundi wawe ariho bateze hit. Ladies and gentlemen barundi kazi ndashaka kubamenyesha ko nimubona aho icyatandukanyije Gusto na Fernando muri We Love Music icyabatandukanyije
karaga pipi Kali Sharon kandi amenye kwandika ari Sharon Kali neza Sharon na Sharon C apana na S ariko nanone kakaba ariko kabahaye n'umugisha wo kuba batangiye gukora hiti bagaca kuri sini Sharon ndakuba ewana urakoze cyane ko waradukijije agapipi we karadukijije Dramati ewana Dramati yarishima ubu turiko turavuga i Burundi tuvuga Fernando Dramati kari kagara karavuga ibyongereza nigaheza Dramati yari yarumvise umuti wa We Love Music ko batanguye guhitinga ko ya Sharon Dramati ahuri hose niba ushaka kongera kurenga Fernando dore umusundi nguyu kandi yarahurose kuri stage gashaye yaranose udususu yarakubyinishije aya yabyinye ntiyinjiyemo oya mugasho nayo yaratanze visibility kameme Dramati mwarabyiranye Dramati mwarabyanye mu Bubiligi nari Sharon genda umushake none unamwe umwende sibyo aca asubira kuri hit